Mafhungo nga Rofhiwa Tshikovhele. Lo kovhela ndi madekwana hu khou tevhela mafhungo fhano kha Belera News. Maitele a vhulimi a musalauno ya mutakalo wa mavu khomboni. Izwi zwo dzumbululwa kha tsedzuluso ntswa yo gandiswaho kha dzhena ḽa NPJ Sustainable Agriculture. Vhasedzulusi vha ri maitele a fanaho na u shumisa manyoro lwa tshifhinga tshilapfu a vhaisa mavu, zwine zwa ita uri a balelwe u konḓelela zwiwo zwa mupo u fana na gomelelo na miḓalo. Tsedzuluso yo rangwa phanḓa nga Rofhiwa Research u bva kha ḽa UK. Vhorasaintsi vha ri zwipiḓa zwina zwa ndeme zwi re na vhuṱumani ho ṱanganaho zwa sisiteme ya shango zwi khou sumbedza u thengathenga. Muṅwali muhulwane wa ngudo Professor Vho Nicholas Boas u bva Technical University of Munich vho amba uri hu na vhuṱanzi vhu fushaho malugana na tshanduko khulwane kha Greenland ice sheet, Atlantic Meridional Overturning Circulation, South American Monsoon System na Amazon Rainforest. Tsedzuluso yo bvisela khagala uri thaidzo khulwane ine ya ḓo vha hone ndi ya uri mimodele ya kilima i ḓo konḓelwa u vumba tshanduko kha system ya kilima. Ngudo yo anḓadzwa kha dzhena ḽa Nature Geoscience. A khou guma ngorali mafhungo fhano kha Belera News muthetshelesi. Arali na mafhungo ane vha tama ri tshi a tevhelela kana sala murahu vha ri founela kha 083 861 2263. Maṅwe mafhungo ndi vhavhuyelana o tshifhingani tshiḓaho. Ndaa. Lwa miṅwaha i fhiraho fusumbe dzina ḽithihi fhedzi ndi ḽone ḽi bvaho phanḓa khou endedza vhadzulapo vha ḽa Afrika Tshipembe. Mulaudzi Transport Service ndi khamphani yavho ine ya vhaendedza u ya na u vhuya mishumoni nyendo dza kule na tsini, hu tshi katela na u welekanya mikano ya mashango a tsini na Afrika Tshipembe. Ri vhaendedza vha swika hune vha khou ya vho tsireledzea. Arali vha tshi ṱoḓa u bva nga tshigwada u dzhenelela vhuṱambo vhufhio na vhufhio kha vha ri fhulufhele ngauri ri ḓo vha swikisa nga tshifhinga. Vha nga ri kwama kha nomboro dzi tevhelaho 083 227 0606. Mulaudzi Transport Service, no place is too far to reach. Zwino ri tshi khou amba vhanga vha sa ḓivhi uri masheleni a u tandulula thaidzo ine vha vha nayo vha ṱo a wana gai, vha songo tsha ṱwa vha tshi renga nga ṱhoho lini. Belran Brands i hanefha tsini na vhone, ri ḓo vha thusa u bva kha 500 u swika kha 4000 randa. Riṋe ri khou ṱoḓa tshiḽipi tsha muholo, khophi ya basa, 3 months bank statement na proof of residence. U bva afho tshelede i khou ṋamba ya dzheniswa nga murahu ha zwiminetse nyana. Kha vha rumele WhatsApp zwino 072 019 5843. Belran Brands ndi vha hadzimisa masheleni vho ḓi ṅwaliselaho.